ni nakaliang ka sa HynniewTrep National People Federation HNPF Central Body Shillong ni daso kias bon daso pangsim pangmat hadu kini singi benar ada hadu matar ni baka kini kiseng buat nyam ki bengila ong kini ki RSS ka neka Hindu Parishad Bajrang Dal kabakila leben ini ki bamdei ki ini ki badai Kristan haba hadu kinut ban rong po yumani ban bom ban sho ban pra ya ka durung Maria durung Jisu ye ki brio wat ki khna skul klamma klampe te kom ta nga karpat ye fi baro ki pai ba ki khamtam ki badai ki Kristan hangi ha po gari Meghalaya jini ba fin pai ba pechon nong rema haba fijiet kinong mikmat syakmat hagani ka arhajar arpulai ha arpunyo tre non pai ba be baro kenma ya kalawai ke de hakti jong fi meta da kenma pechon nong remba fide ki kristan ba paka ki bangi ni ki kristan yong ni buat kalenti jong jisu we pat ngim jukran ben kan ko ngi persaban yarap manailam yo bopang bastong rei ngim le bom hadu mentang akwa ban tip ruhi naliang jengi Kristan kat ni kebal kile puja ki Hindu hang ni la judan mono bani perkara kong tang wi mau apa mandir jengki na kapan jengki pat judan hari la ban le da gidan mon bele kong tang wi petrol bom tur ladat tang wi petrol bom kong tu kala ya panomun ta ringi buka ngi deng te takadaw ngi kepat ya fisi mutaka aku nyo teri arhajar apulai ba pinya jet kibre wati kena omi gitu kino mi khmat kiba Shillong balia sang siang sdi bat kiba be chuki namanta ka shuki namanta ka ki klai bande ke jat benreo namanta ka shuki ki klai bande ke nyam bat kenal movi share kino mi khmat baro andu pumut lada pidang de ki Kristan bat pidang le apa yu mani bandoi ha ki balang roper bat Catholic bat Presbyterian bat fellowship bat sebendi bat barpet see you try pidang le chicken jeseng pidang le kamas le jeseng le ban mani ban ngudem te long dan kata ka museum dur khmat ka ba hoi ngade shisha to khun jong Jesus Christ bat nga shisha ba mani re am ka jimot ba fin ong nga ni de ki bale ba nget ye kanyam ba e kanyam hanre ki kam de ki de bolong persa ka ba fikilim me kanyam martang banyo ka suki banyo ka pisa banyo kuat fikloy bande ya ka balang kloy bande ke jat benrio. To my Hindu friends also, please, now you can see this video, which it has really hurt us, that you people, why is politics does teach you that to go and demolish the church? Does politics teach you to go and destroy the schools and everything? Does politics tell you to go and rape our nuns? They say this? And now you can see, please, if you agree with us, and please be with us, but not to allow these type of people that in the name of religion, in the name of they are bringing politics. Please not to bring politics with the name of religion. So ka politics kare san hima sima kanya ke san hima sima hare om ko mo pin bot pin walam ya kane ke jing nyam jing shuan nyam jing isi nyam lengba politics just namata political mileage tang namata ka benefit jofi ke jing mentoy jofi bafin ongba la se hadeli ke sencha kata tengi hangnero larangim la ban le nrei nindo hanrei nidan ko hak we have the right nidan ko hak concrete citizen of India terlada kane ke sarkar Delhi kami chu ingi kat basenchar hate kami chu Taking me to India, we'll quit from India. We will have a overall meeting, and then we will combine with others. Our neighbor here, Bangladesh is there. Our neighbor, China is also there, and we have got other neighbors, Myanmar and all. Don't think we are in the border here, but we still love to be Indians, and we are Indians. And here really it has proved. During puja time, no one used to do anything to you people, and we here, it is a Christian dominated state, but we have never hurt or harmed any Hindu friends. They are friends, they are our brothers. We used to celebrate together. We used to go and there in the mandir also for puja.
even in the Eid and all also. So please, now you please kindly see this video and prove by yourself. An anti-Christian mob in India smashed this Virgin Mary statue to pieces. Anti-Christian hate is rising in India, which saw a series of mob attacks against Christian communities over Christmas. A mob in Chhattisgarh state in central India ransacked and vandalized a church, damaging many religious statues. Police have identified 40 suspects, of whom 9 have been arrested. They turned out to be members of India's ruling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, which has been accused of enabling vigilante action and spreading hate against non-Hindus. On Christmas Day, members of the Hindu extremist group आज हिंदू धर्म खतरे में, ध्यान रख लेना। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टम है, सिस्टर है, मदर है, फादर है। ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। 5 लाख मदरसे हैं इनके। कितने? 5 लाख। 3.5 लाख मस्जिदें। इनका उद्देश्य हज के लिए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए गांव गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला मौलवी करते हैं। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते हैं पैसा त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना, फावड़े का डंडा देखा है, गैती का डंडा देखा है। यदि उदयपुर के हर दुकान के अंदर होता है ना, तो कन्हैया की गर्दन नहीं कटती। वो भागते ना, तो दुकानदार उनकी टांगे तोड़ देता। लेकिन सोना चांदी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, बेटे बेटियां सबके पास स्कूटियां और मोटरसाइकिल है बढ़िया बढ़िया। उसकी रक्षा के लिए 150-200 रुपए की कोई चीज है, वो हमारे घर। And my dear friends who have seen this video, now you think, is this as a humanitarian ground, as a good human being, does this allow you to do like this? To go and demolish the church, to go and beat the school children, to go and create and havoc, create a fear, go and kill people. Does this allow you? Does your religion, Hindu religion also, does it allow you? Does your Pandit and your Mullana, your everything, your Pandit and all that, does they teach this? I don't think so. So please, that is what, my dear friends, I beg you that please see, we are all here one. There is no Hindu, no Christian, we are brothers. But see, those people who try to take the name of politics and try to bring a communal harmony, hate among the Christian and the Hindus, you have to eradicate them. Please, only this. And now our East Khasinews president will also have to say a word. Nagajin karan na po East Khasinews president rundiat siapang kini kiblay kindaw kiblay sansnam. Kiblay sibun kiblay bawra. Kami nakalyang HNPF ilada BI ilada mat sibun kijing iya kibang na iya nisnam ilada batengkat mahagi ni ipor ilada. Pemgajing syada ben jinang kai na ko ipor sa ko ipor bat kemgajing bomyo irakam bapura Bomyo ya kami berpura membawa ke sorkar keadaan kita. Sementara artinya kita kita buat terpan ke baro sesuatu di bayu brio berpenjajit bayu brio kenapa ya kalau wei ini benar ya kalau wei ini benar pernah itu nanti terbesok. Masuk kau berkenal mau verifikasi sih. Kamu gini kita gitu ada gibala iu atau kijual sekolah nih kau ingin keliswa. Ada kilit sekolah di bentuk tu kan, kamu fili bernawan buram kita mengai, kamu fili bernawan buram ila diru. Anta deki noi kai kia bersama surok, kamu deki ni podo ada i hab bersama surok di syak bom di syak dat. Deki tiar gas kina ya ai, kai tu betul kami kai apa sekolah kamu tu. Kina kai kila kai kamu berbiak.
Dari tu ya perkat tu ya syai tu ya Arab ya ki namar ba kombo ong no hakaktin ki ong kinong kai ki long ki blai ba ar ki blai ben kong ki di mei pa ndai nong kai ki ong blai ba ar ma ki kai ka jing ba jimiat ya kala wei jong la jong nang kom no ba fin pranai kom no fin nan fin start kom no fin yu i ka patei ba fin dum long kom to marat kin nang fin long brewe len ma na jing kai jing nong kai te tang tai ka tir ko ba nong fi te men ta ka ner funyo trek ta semua nong kai de semua ba de perkat ba de priu jumut ba ma de start ka jumut perkat kana ba fin jit yu breu om ma fi om fin shia jit yu breu thau na fin jit ni tai ha ban jit yu breu kana ma ba nya ja ya ni ka kom im nge jongi nang ba fin yu ji sup hadin nang ki khun ring kim nam jin jar ki mi pa jing kim nam jin jar ki man para jing kim nam jin jar ta na ka dengan jonga sai tu ni ka parim tai ba to bu be na ku ku doi fi ba But kunjo ni nak kalian ka kumbawa sising nak HNPF Central Body Shillong kaba apa ni utrik pajba baro kumbala kran i presiden ng East Kasir so pa pili ban jet ban pet i kibriyo om yu blay tau te pension ng remba na jikran but haka apa ni utrik dala jet pajba kini haka artrik kalami ke result haka artrik janmit kalami ke jing ya khore ke jing kende bani sna sarkar te banyak thiet blang thiet masih kin sesdang te soba kerpat ye kisang rulum baro arti arjat sang rulum baro pidai mafi ban ya teli ban ya le ban chakri ka hok jat benriu ong ba pin ong banga nga long chief minister tu long chief minister we pu we kini em rengin ye le bentalang ya ka hok pai ba lara aja siplian ya fi unu ba ai ka ja siplian ka preng ro pomodu ula ban ai u au bi ke u di we en re ada ba bha pisau tu kata mereka ambil pidang mereka di tengah banyak kau tengah ban biang ni biang lah pidang mi dan sampai bak baran reformut ban cakri pada bak jang kabri HynniewTrep ban cakri kemu chief minister ban ya kini ke pos bangal di long chief minister kerana parti jong ada nyo sencar kat ba sencar ko hok da ko hok ya ko hok cakri ko kaba khasi hikai bar ni khasi ni la budan buramba bar khoi ki ong ki khasi ki di budan buramba dar akwara bar kilong kum hendai ong bing mendai le kiyam jutu kam kantala le tiet le pet wan dan betuk nam so belai padan ki batok boskor rementa lating bat kham tam pat ba baro pet ba ya ki da nong mi khmat om mi ki businessman politician not the businessman politician and ki politicians ki ban create ban to create laws to create it. There are laws, there are rules ka an ka ba ong ka ba kta ki brio they pilet yang to create a law but sna ki an batama to frame new rules which doesn't affect the people. The laws, there are the rules, the acts which affect the people. You say no, it is the act of law, this is as per act of law. No, you have to change that. In the Indian constitution it is allowed. Boleh pimla banwen kita kaba kita ikipat ba change that, make it a Meghalaya, a good Meghalaya, green Meghalaya, a happy Meghalaya. But kibreu kin sok ina. But kam ta mega kam ke jam ke berkhot. Tang kane kublai shibun.